Sepawaran na singko pak. Selama Maria punya salah ke kaki. Iya Jong, mantap singko bi kakek beda pak ketelasan boleh. Iya pak. Beh, entak dem Jong. Ntar jarang lencer jangan coba. Jemak kakek, palong lencek bijakan jana. Ya kita ada sekentarin kontre tanah. Aduh, coy iya, ya sengkan nah. Tadi di baris aku nih tanya ki kema begal lah. Jemak kakek Jong. Ya kun ngace kontre tanah. Ki apa kara? Iya mayu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki le. Jom, masuk. Mai sambil gue gengku le. Iya tak ada, tak jelas pergi kajong. Di negara apa Gus? Jalan temu bi kakek ya. Oh iya, dek remah kafe le. Beres kapi. Alhamdulillah beres Gus. Duh, kacong ya lah raja. Kamu begal. Tak sambil. Deh iya deh gue sangka. Kalo aku tak nurut ala gengki baksa. Apa jawab? Siapa setan lagi kema begal lah. Terus kau jawab apa? Kerja cong. Cender baper. Mak langsung kena mental. Tahu, manjung mulai lah pak. Ambu lah Jong. Ya akun ki beda pak lah minta mulai. Mayu pokon boleh. Mai lah mau berjanda ya. Kena ambul Gus. Lah lele. Ya kajong ngaceng mulai. Berapa Gus? Bebi bah mana jago. Langsung kena mental. Coko codok rem Gus. Ya tanya ki kamu begal lah nyan. Iya bener pak manja Gus. Saya biasa kunci ngambil bah. Kalau bener kunci ngambil bah pan. Jom tak boleh boleh. Mayu lah pak. Cuk dong boy, etek dentek jawab itu. Cek ya cek bapak ntar kon paman. Asyik. Aja saja kontre tanda. Oleh berapa ampau gek? Jadi oleh ampau. Jago ndak ada langsung tanya ki bekal. Le, manggan ji ya. Cojo sonjo kontre tanda. Mungkin tadi bekal, tak kok kena mental. Kok tak ande lah. Keng bapak ki maksa. Oh iya, anda ridem. Paling beda bunggon nah. Mayun kentar nah. Ayo. Dari. Bah, ayo buka dah lo. Ma ayo, sambil gue ganggu. Dem Rijal. Ma waduan. Tugas senang. Tugas apa? Ya biasa ngandok. Coba beri lamar yang ngebela. Cak mencetak syuting ah. Tingu cak ngandok ah.
Cuma tak Rijal. Tak nampak telasan. Apa mun Rijal tak sampai kelasan, sementing oleh cuan. Oh iya, entar demaan mari nih. Ntar kon Hartono lu. Maju lah. Kok gisalin lu? Mika. Ayo. No, Hartono. Bumaga kaki kawan, dan masuk. Datang dari dimaan. Hari ini datang dari konan dari. Oh iya, kaki mah tak jalan no. Jalan namarin ah. Jalan demma bay. Jagun tandi bini. Bo, sengkok ki beda acara keluarga marin ah. Bita hamun deh lah. Pengaran ki ajak ngelencer kanca-kanca. Duh, sporan namun setia yang kau ada tak bisa. Beh, pas der majajan ya. Kuna cilingakin na. Teh buka ah. Abu, ya dari lemaan mau ngomongan sampai kelupain deh serogakan. Tapi percuma make kagak nah. Mun gunta ada channel aja. Oh iya sampai buka TV lah, kok tinggal lain ah. Aku mumpung kono Hartono na, pecet mapan jajana. Iya. Mun jeneng aki beden nah. Katanya menesin nah. Oh di badan nama apaan? Esennya nangginang. Coba saja buka Rip. Aduh, tepak bi gula nah. Bah, arah Rip. Apa bertak nyaman nah. Lah, Munri kata positifnya aman. Lu coba bukaan. Bingko sampai di sini sih, Pak. Mana tepat kepala, Pak? Mangkan aja iya. Saya teku barang dari cover. Tapi teku esen nah. Pada biatir ya. Mereka orang salbu dengan hari ya. Tapi sampai ciling aki teka lakon nah. Novel bos, singgol dong. Jauh mau ngapa boy? Maka terjadi seru nah. Aku mau ngapa kok? Ya enggak, masa bingung kok. Aduh, tepak di nak lah. Jajan ada saya gening bele. Pas nu minum ya aing bote. Oh iya, ntar demaan mari dia. Hari ntar kau nasib. Oh iya, salam aki kasih lah. Yang kau situ tepat tak bisa, tini saya kontar mari dia lah. Jadi ini kok pamit lah. Abah, demak ya kita desegakan, lah keburu semua ya. Aduh, seporan na kawan. Gigi akun senyaman. Tek kening pengail nangginang. Jemak kakek, cak kun ngocak nah, ki ngangku alasan ngaji ya. Kerja kawan. Dina sing kau pamit kada lah. Oh iyalah. Assalamualaikum. Asep. Oh, Asep. Waalaikumsalam. Bah, mak kakek, mak tak lama lah zaman dana. Dana lah, masalah. Aduh, pada bae kon Hartono nah. Lepas kun tak ada bidan nah. Masa miku ganggu? Datang dari di maan dia. Tam, bujan tertanya dari di Magade.
Apa Val? Jal rokon kala. Pas mau ngomongan pas sepak. Apa iya? Kelepai. Dan tak dinalu sengkau gintar meleh. Lo pojo sonjo citre. Tak nemu jajan nyaman sekali. Iya, pegelo tanam senyaman, lomo-lomo nang ginang. Gampang mengkunci lah. Dia remajaran na josan jo setire kudu bedolen na. Oh iya, dari majaran. Abe, mun kun ngajian pas lagi ke sengko. Setia kan asyam tar melerokok. Tahu sami rame marin pas angko. Le bener kayak kerja. Mun tak ada ya, tolos tak ada ulen nah. Ya rukun kena. Mai baru sedot mereka pakak. Oh iya. Datang dari mana dia? Ari detengkonan dari Bihartono. Bah, Hartono ada muatan oro. Udah cara keluarga aja nah. Pajale boda boy ruah, menyisikun kancana. Punya aku lu halis na. Oh iya, dina lah kau mulai kada. Seporan ya, mun kondisi salah, baik si padeng maupun tak padeng. Iya val, de pada. Jemaah kak, Kefal. Macam pinter mun ro nyipet rokon kanjan. Ba, mun kun urusan pet nyipet dia, pas lagi kena palari ya. Aduh. Demer kok lemah tadi kena. Kayak dia kena sampai nak kanak tuh. Yuk coba telepon itu. Duh, Asep nelpon. Paling katanya rokokan ya. Halo. Apa Sep? Rokok ya tak ada. Iki begake. Iya baca lah karek hibah kok Sep. Apa? Tadi gibah. Yang kau kita oleh arah saya sekali. Ya tina lah Sep. Cakuna hibah kanjan nama teh saran na. Jamaah kakek. Omong ngalak semeton nah. Jakun gibur lah minta sepora. Lah agak baik tuh. Ya tina seporan na. Apa deh? Celaka. Minta sepora deh. Remari mon ngalak rokon kancan.